Hello, ura je 7 in jaz grem na umiko. Vzel mi je blood, sweat and tears, da sem lahko prišla do tega, da grem na umiko. Alrighty there je pač for some reason hard to get. Ampak ok, zvenim dead, sorry, glih, ker sem se zbudila. Zdaj pripravljam se, moram si make-up narediti, pa v cosplay sedeti, pa nastopam ob 12. že. Ampak gremo. Rekla je, da naj jo spakiram s sabo. Moj plan je to, da imam to in pa probam dati like normal clothes, just to, you know, a disguise. Yeah. I can't even tell. Moram verjeti, da so te hlače dosti debele, da tako skrijejo to. Ok, razen tega, ampak Zdaj si delam make-up. Pa imela sem to idejo, da probam contour for the first time ever. Zdaj, ker hočem narediti like manly face, pač bolj tako, you know, cheekbones and all that. Ne vem, kako mi bo to ratalo. To bo šlo ali super dober, ali pa super wrong. Ok. Also, 6-minutno performance imam. I went all out, bitch, for real. Also, toliko sem vadila, da imam zdaj tako bruises na mojih kolenih. To je the best, kar sem lahko naredila. I don't know če je difference, ampak nisem hotela overdo it. This is what we got. Look at this idiot. Končno smo startali. Mogli bi ob fucking 8. Ampak zamujajo. Moj cosplay je in the back. Tukaj imam lasuljo pa to, da se lahko preoblečem pol, ampak let's go! Zdaj smo se ustavili na počivališču, ampak smo že blizu Kopra, tako da that's exciting. Also, ful hitrej sem prišla sem, ker sem mislila, da bom. Tako ura je 10. Jaz sem mislila, da bom tukaj tako ob like 11:30. Ni bilo gužve, kar je honestly napredek. Tukaj sem, umiko. Let's go, bitch! I'm so fucking excited. We are ready, yes! Show some moves! I don't do anything. Penis! Damn, what a big dick! We can do it. Pull up, pull up! Oh my god, it's giving, it's giving. Jaz to prišel mimo, hvala Jernej za tale super ples, ko bi vsaj znali vsi tako plesati, ne? Zdaj pa preidemo na K-pop, ker vemo, da je tukaj kar veliko K-pop fanov, tako da dejte se oglasiti, ne? En aplavz za K-pop. Ne znam, ne moram. Ja, prva na vrsti je Luna, sledi Maksim, kasneje imamo še par Anja in pa Ano. Za konec pa bomo imeli še skupino Dance Mixture, tako da vabim na oder Luno. I'm killing some so deep.
술을 해 아싸들아의 차를 해 때리 나살 가까스를 해 아파서 알던 곁들을 해 예의스키가 저 핏들을 해 나의 매질들 늦줄을 해 아무도 혹시 나 카페 You get so sad 혹시 나 카페 You get so sad Don't say me like it about the never Don't say me like it about the never 제발 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 Mash them. Tu मेरा cover है तू मेरे दिल का करार देख ले जाने मन देख ले बस एक बार So die Yes! Goed weer voor Artist Elio. Look at her, she's so amazing, she's so beautiful. Oh, oh, yes girl.
Yes! Amazing! Little trip though. Oh, it's giving! Yes, queen! Probala sam moći. I mjesec. She likes it though. Moj roommate čak i taje, Nick. I'm not a fan, I must say. Ok, to je naš prvi obrok of the day. Sheeps. Hell yes, slay. It's delicious. Get into it, yo. Side, we have these that are very thin out. I did that with these scissors. So you don't just directly cut, but like with these. But you can cut like that with these and it makes it look way more natural. For bangs, like a lot of characters have them with eye bangs and not just regular bangs. What the hell? I had no idea about wigs before, so I was also look at these bitches. I'm not really call myself a professional. Zdaj sem bila tako v Artist Alley, pa sem kupila par stvari, ne velik, ker nisem hodila overspendati. Wow! Morje! How pretty! Klej bomo imeli photoshoot, ampak je tako lepo. Sedim na tribunah, imela sem pico. Hi! I look so bad on everyone's phone. No, you don't. Look at you. Nekoga sem našla! Container! Ja, žal sem biti samo. Aj kola! Dvoje sem biti. Nego! A to je sad vlog? A to suđu. To je za vlog, ja. Damn, what shitty quality. Oh my god, that's so cute! Mega Get it! Ljudje, jaz grem domov. Nočem ven iz tega kostuma. I miss you, Miko. Zgledam obupno, zato imam kapuco gor, ok? Ampak na hitro sem samo hotela narediti en birthday haul. 5 dni pred Umiko je bil moj rojstni dan
in sem dobila darila, what the fuck? Ok, vedela sem za 2, ja, vedela sem za 2, da mi boste dala darilo, ampak nisem pričakovala pol, da mi bo like več ljudi dal darilo. So like, thank you so much, what the actual fuck. I love you all so much, thank you, mwah, I love you. Prvo je od mojega frenda, Foxa. He gave me this. It's a fucking dragon. Mother of dragons, who, bitch. Also, to se like svet ne vidi se glih, ampak temno. Okay, here we go. Spreminja barvo. I'm sorry, what? I love it so much. Še v mojih najljubših barvah je. Thank you so much. What the fuck? This necklace. To nagrlica. It's so cute. Prišla je v tem. Šele pol, ko sem prišla dom, sem opazila, da mi je dala tudi ene stickers. Tega sploh videla nisem prej, so thank you so much. Ok, za tebe sem vedela. To je od Roja. To mi je darila. Honestly, I love this gift so fucking much. I got Kaya. Oh my god. It's tako najbolj cute stvar na fucking svetu. I love it so much. Also, to se da dol, which like, I didn't fucking know that. Thank you, baby. I love you. Pol je še od enega mojega frenda. Narisal mi je to, ne vem, kako dobro se vidi, to, ker je lighting very shitty, ampak it's beautiful. To gre 100% na moj zid. Ja, mislim, da je bilo to za darila. Hvala še enkrat, pač holy shit, that's actually crazy, da so se ljudje spomnili na moj rojstni dan. Dejansko sem dobila več daril od prijateljev kot pa od moje familije, tako da, you know. S tem je my video done. Hvala, da ste gledali, če ste prišli do sem. Props to you, what the fuck. In ja, se vidimo v naslednjem vlogu in naslednjem konu. Ok, Luna out. Bye bye.